Mafiyasını uyuşturup atkan joksunuz tender? Yok, çadırını koyuyoruz. Karangızçı mafiya. 17 günden beri jatatken, 17 günden beri 10 darının türün bir darını bekar olmasa, nimne var insanlar bunda? Kaça gün olacak kalıyor? Yanılar 27'sinde birinci gelip kalsın. Hani bu arada ikinci neyse alıp kayra gelip. Hayır. Kaysı darılarda özünüz saklı olacağız? Özümün yapalım. Bana gösterdiğiniz kayısılarda saklı Biz olacağız? bir ele bir sınıf diyenler mesela koydurduk kalmış. Kalmanın bir sınıf. Kalgan bir yakın. Kaysı darılarda diyoruz. Nega bularga bekar bar darlar, kişiye yok. Bürokrasini patlattılar. Çok. Bizde деген бияқта болгон барлығын баарын берип атабыз, уже шаартта что өтпөгөн дарылар, жок болгон дарылар, ФГТ боюнча алына турган дарылар жок да. Ата тендерди өткөзүп атабыз, тендерди 5 жолу койдук. Мына 2 жуманын ичинде. Biz retoksinat деген dara. Bu sistemler заболевания Uyuşturucu işleri öte açardı. 2 yıldan beri şunday olan 10 darını bekar, 17 günden beri darı bekar darı almasa bizden anda bizim ne memleketimiz? Nega детский больница aldım? Государственный koygula işlerdi koygula, жоопкерчиликтерин карагыла. Анан тендер келе шылтап жата бербегиле. Мына баргандын барына чечип берип атабыз. Тендер деген бир балекетти биз жок кылабыз барабыз. Мына четинен жок кылып келип атабыз. Дагы деле мафия, тендер деген мафия бүтпөс болду ошол. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7